clear tu te che bai vekule tun kar chunga chawngte le ache vel thil thing langsar zual lo clear hawang u Longlai district CADC area longpui gata nilai ni khan COVID-19 active case SARS ni chun jomani thudon nei na tara nangin thole ni khan longpui gata rikai mi za som rukle pani mu chu ani nuwa nilai ni khan test ni chun jomani a sample zanga somriat pariat ending ni in heng jing atang hian rikai za somli pani mu chu ani a heti hian ni chungin longpui gata hian rikai mi zathum pali mu chu ani a heng zinga hian bed bonia khuami paruk an tel bok thotan ni khan CHC chawngte bultomin chawngte pia COVID-19 ridanna pegani a kumsom pariat atanga somli pali inkar first dose mi zanhi somthum pakhat second dose mi som pakhat kumsomli panga atanga somnga pakua inkar first dose mi somthum le pali second dose mi somthum paruk kumsom ruk chunglam first dose mi pakua second dose mi som pali heti hian thotan nia chawngte pia hridan na pek zongjong hi first dose mi zanhi som sari pali le second dose mi som ruk pakhat ani a mi zathum somthum panga hena pek ani a vail somthum pakhat manral ani COVID-19 rikai en kol lai chu thotan ni jingdar khatle achan ve khana boral pi sanda prova chakma pu soria kanta chakma nu pui hi kamala nagar 3 cheng 4c en kol lai ni a uru se natna neya in en kol me kani kum somnga pasaria upa ni in juni somni pakwa khan thri kai ti fin fi ani a anatna zol deu wangin ZMC a phur phei ni in ZMC pan pui mek ani lain lungrang da ya aboral ta ni arwang hi CHC chawngte a kir pui le ni in thotan ni dar som pani khan kamala nagar 4 a hal ral ani a pi sanda prova chakma hi longlai district a COVID-19 wanga boral masaber ani Chawngte area a MHEP branch Chawngten khotlang tan thil thati in MHEP de in mang July ni ruk thole ni kha mizo me che in sui khompol din cham ani a kumdanga manda nangin man thei ni loma se khotlang tan thil thati nan manani Chawngte pi branch MHEP te chuan an member khosak harasa mi som ni nena tran puina an hlana Chawngte si branch hian Chawngte L Chawngte pi le Chawngte si a rikai en kol na hmuna cheng sang ni theu tran puina an hlan bok Chawngte L branch MHEP hian an branch huam chunga rikai en kol na hmuna mek tele home quarantine mek te ei tur an buat sei sak bok Chawngte le diltang inkar kong thom thatna tho mek chu wele sub headquarters Chawngte ten an vil zui Chawngte pi le diltang inkar kong PMGSY chum hmanga siam thom thatna tho mek ani a wele sub headquarters Chawngte malak na in an area chunga branch ten chanbik in semin an vil renga Chawngte pi munlai new munlai le molbuel branch te hian an huam chung na thok te hi duty in choken ni tin an vilani he kong thom that na hi contractor pathum villai mek ni in wele sub headquarters Chawngte president pu alazar le na chuan molbu atanga Chawngte lui na thok tu te hian tun thlengin kut an la thlak lo hi poi kan tin le a arang lama kong thom that na an tho theina turin thunei tu ten ma min lak sak turin kan nge na ni ati Chakma Autonomous District Council CEM pu durjadan Chakma chu CEM ani na tangin bang turin an phut Chakma Autonomous District Council rural lai MNF party a hian ruai tu in thak na lo thleng to a March ni somni pakwa khan Chief Executive Member chuakta pu Rasik Mahan Chakma chu bana the lutin pom mani a April ni ru khan pu durjadan Chakma chu CADC CEM atan lak lu lo ni to ani MDC seat somni omna CADC a hian rural lai MNF som pariat le BJP pani anom meka rural lai MNF MDC som te chuan CEM pu durjadan Chakma hi
thlop tu nei tlem jok ani awangin CM ani na atangin in hnuk dok turin antita ani thotan nia CM bang tura anti na lekha hian MDC somten ming anzia nana heng jinga hian leader lo ni to pu rasik mohan chakma le pu budha lila chakma te po antil thotan ni ve khan CM pu durjadan chakma chuan executive committee thu chuak angin advisor to CM pu budha lila chakma le advisor to planning and development committee pu ajoy kumar chakma chu ani na din mun atangin ban na apebok Longtlai district chunga community covid care center pathum honbel ani covid-19 hruleng in zia omlam apan theilo wangin in enkol na hmun po bo chai bel zel ani a Longtlai borosap Dr Andrew H Vanal dika chuan ninga ni khan thu chu siamin Chawngte pi ya government high school Chawngte Saizo Wesa government comprehensive middle school le government primary school te chu community covid care center tan abuat sai ani Chawngte pi 4C manatan DC hian silpulin pahni ape a BL to MDC LADC executive member ni bok pu Andrew Laltan Zara point silpulin pahni le sumfai cheng sanga ahlana BL to MLA pu singun lian chunga point 4C tan puinan hian cheng sing khat ahlan bok Laltan Zami HSS LC a palina din hun hautu nena Wale sub headquarters Chawngte in choi moina ahlan Mizoram Board of School Education in kumsam ni somni pakhata HSSLC result ati chua Mizoram Puma Art Stream apalina ahlu tu Lalthan Zami pubiak ne ma fanu Longtlai district mual bu chu Wale sub headquarters Chawngte hroi tu ten a chen na ina choi moina thilpek an hlan he hun hi Wale sub headquarters Chawngte secretary pu je thang le chuan kai hroin pu alazar lena president chuan Jirnalama Longtlai district timing thatu kan sub headquarter hom chunga kan nei hi chuan om ati thu soya Wale sub headquarters Chawngte chuan Lalthan Zami hna hian choi moina thujiak le sum fai ahlan ani Lalthan Zami hi tunkuma MBSc in HSSLC result ati chua ta ka khan Mizoram Puma palina din hun hawin subject zonga letter mu in Saint Anthony Higher Secondary School Chaltang Aizol tangina pa sani CADC Chairman Pu Mohan Chakma in CHC Chawngte Oxygen Concentrator ahlan Tunkar ni ngani khan International Buddhist Confederation chuan Trikai damlo enkol tur Oxygen Concentrator bur ni CADC apek chu CADC Chairman Pu Mohan Chakma chuan damdo in thunei tu te hnena ahlan chonga Chairman hi MDC Pu Thanluangan atroi om Van doi thak takin pu PC thangpuya Chawngte el chu ZMC a COVID-19 awangin aborala pu PC thangpuya hi kumsomria da upa juni som poku a hria kai ti finfi ani a jun thum nat na nei ni in atho a ha boka wangin ZMC a juni som ni poku khan refer ani a voin tlai dar nga khan COVID-19 awangin aborala ni naktuk pathian ni hian Chawngte el community hall a voin hun man ani ang heti hian Chawngte a COVID-19 awangin mi pahni an thito he thubo cheilai hian Chawngte pi 4C LADC re sausa hian mi panga enkol lai an oma Chawngte l 4C a hian mi somni enkol mek an ni Chawngte hian COVID-19 thikai mi jasri somni pathum hu chho to ni in mi somruk pakua enkol mek an oma mi pahni in nunna an chan to bok Mizoram a COVID-19 thikai sing ni sang thum zanga somnga pakhat mu chu ani to in mi sing khat sang puwa za somni pali andam to a mi za le pali in nunna an chan to ani tun din huna hian thikai mi sangli zathum somni pali en kollai mek an om COVID-19 jungchanga no pangdu om chanchin hi atop nan han mangila Dharamsala Himachal Pradesh bazar na mun pakhata mi panaw pang amel le in China enalai na dom tak chuan bazar mi puite mai tom na vo turin ati a mai tom na vo lo te chu tiangin alo vo train he nau pangin covid appropriate behaviors zom lo te zirtir na apek hi social media a darin enton tlak antil le a covid hero tia vo hial nau pang amita hi Himachal Pradesh Police Department chuan anti-COVID mascot for cop atan an ruat nge
khati jong kha tunkar chunga chongte le a che vel thil thleng langsar zual kan thlir ho thei te chu ani e